Municipal жерді санап квадрат арендаға отырғызып қой. Түшінің бі? Барды мұрда Союз мезгілінде мызам чегінде құрылған. Кейін уже қырғызский вариант болып кеткен да. Долгострой болса жақсы болып тұр. Бізге де жақсы болып, долгострой болып тұра берсін. Так, мол заборды. Так, молар тоже мына. Забор açılsın. 4,5'ды тәтіп варатағадан баштап бәкен қазылағы. Оны көзгөр ма заборда? O kaşalardaki setkalar koluna alınsın, makul mu? Evet. Tak, moğlar, zaborlar, dalgalar. Makroz eskilige çedip çirip getirme o çıkaşımlar. Esip yok bolçuday bolsa, yaşına akıl seni kime tosip koyduk. Makul mu? Bardak kol turbasın. Tak. Buna izcirat alasın ha. O ne olur önce? Kısırız o. Tamam, inanlar alsa. Sigara tavuklu olan, zaten sana alacak bir şey bakıyor koyuyor. Bakın mı? Evet. Zaten yaşına koyuyor. Bu yerde bunday asıl belemeci oldu. Dört kuşun решеткаларды алыш керек, изгородтарды алып қоюш керек. Tatlar blok da yapar. Daha başlıyoruz. Bu yakta adamdan aşağı. 5 metre gördün mü? 5 metre çıkan. O maçları bari içeri yapıp çıkıyor. Pardon. Gerek. Azamattan öldüm. Oğlum. Bunlar zaborun tarafı. Gerek. Böyle çıksa gelip bir sene belirle kararlı. Makul mu? Заборын қараш керек. Эти камуфляж сразу просто. Жарайды. Bunlar sразу kompleksine karar verdiler. Makul mu? Alır abi. O taşağında aldı onu. Жарайды. Evet, bu bir de kaç kampanya mı? Artvin. Ya. Artvin. Artvin. Kaç oldu bana kullanma? Başladım mı? Düştüm. Yılda sürüme baktıra. Alçak olur. Ya. Alçak. 1 dekabrda veririz alçak. Narca bardak mı? Çok. Ha? Tarafı olsa. Evet, hadi bakalım. Burada. 6 metre. Bir trottoir bu olsun, ona öne çıkıyor. Şunlar mı? Evet, yaklaşık Anadolu'daki trottoirda hoş gerek. 6 metre almış gerek. Yapıyor. Evet. Setkalarda aldılar. Cennet bana bakacaksam onu alıp koyuyor. Aha. O dağlık tazılarına bilmek lazım. Dağlıkların büyük içine kılsın. Bu için tazılarına. Tam trottoir demek. Trottoir zeliyorsun zorla. Ama büyük talakalar aldılar. Onu büyüğün içine kılsın. Çoğu öte çoğu da orada. Nağıransın. Değil bir şey. Ama kaç görün mü? Trottoir bir de bu yaktan gidiyor. Şimdi de. Oğlum tadına kaçış gerek. Masa değil o. Bak bir şey yok. Güzel eken, daha prospekt eken bu başta işte. Bunlar gördünüz mü bunu? Bunlar gayet yakın aşağı. Büyük barak aşağı. Ne yol on tamam. Banya var. Ya. Пристройка. Ya. Kospastrojka. Kospastrojka. Aşkı bir kumar. Evet. Nereye koy? Şu gördünüz mü? Soğuk kanalı, kuruyatnik. Ya, it kanalı. Hadi, akşam burada sizin teritoriye bulacağım. Ova. Alır az var. Hadi üçün burada aldırmadınız. Eskertmeler verilgen şu. Onlar bunu alırlar. Onlar bunu alırlar, tazalarlar. Cenab-ı yol çıkart degen uşul bu teyine gel. Ova. Bakansa çıksak kılı olacak mı ya? Yok, yok. Bilmez. Moskova kala olacak. Eski Moskova olmuş. O da. Kaçta 10 metre çıktı ha? Evet. Bir yaktan 5, bir yaktan 5. 10 metre. Şu aldırta. Ya, aldı puzzle trottoirda açıklar. Yaşamımıza. Bardak gördünüz mü? Onlar gördünüz mü? Так, bu yolunuzdan. Консульство. Российский. Так, bu kaşalar da aldı.
Так, yakta jol endi bu. Tak, mo alınsın. Tak, kim için jol to'sib qo'ygan? Ya. Yok, kim için jol to'sib qo'ygan? Yok, bunun için. Şunda mizanda şunday jol yok bo'lsin deganda. Mo jol ochiq bo'lsin, bu razgruska bo'lmaydi bu. Ya. Açık koyuş gerek de yolu. Zачем пробка kılıp? Ya burada aşağı vurdu abi. Gerek buladı yani. Tak, burada şeyim var. Siz konuştukça kart yazdınız. Yolda açık gerek topladınız da kızıl sizi kaçırıp getirin. İlmi soruna. Yol bekli kalgan da. Так, Азамат Қанаевич, бұл жер Частный владение, консульство арендует. жоқ, жолды бекітіп қалыптыр деймін. Bitirme söyle şöyle tutsanır aldırıyoruz ki. Arendada turat da olur. Yok, arendada meyle, tursun. Koşa et tutalım. Посольство atışmayız da. Yok, посольство var, жол götürmeyim. Жол посольство var. Жол açılış gerek. Bunlar yolda buraya kaçıp koş gerek. Tak, Gürbek Seyinbaş. Sizge tapşırma. Bakılı var. Şu işleriniz. Tatlı verip, sen verip suran ola. Bogul köçösmeden Abdülkadir Uskul. Abdülkadir Köşeniye'de Kraslı Linya'da yol tosulup durar. İzlenir yol tosulup durar. Bu yolda açış gerek de. Maşinler tırın bulup atpaytar. Yolda açıp koyalım. Akıl var. Bunlar Kraslı Linya Drava. Arasında bir şey var. Да. Vallahi айтпасам да ертең. O tazalar yani, onu çaktı. Diğer put değil. Boş kalsın da buradan. Қағазға о? Жоқ, жерге. Жерге келсіңер бе? Азамат Қаныш, мені қандай қылсақ болады? Соның бір убак қылсақ болады, освещениесімен сквер қылып. Так. Бұл пивнушка ұқсайды, а? Ja. Пиво бар. Караоке. Бұл арендада отыра бізде? Ja. Так, анда. Ja. Жерде емес. Бұл госактысы бар екен, сотқа белгіленді. Алғыла, сол мамлекет. Бұл тротуарда тұрады. Зачем? Кім бұны мен береді? Қантып береді? Мұны да алдырып қойғыла. Ай. Oğlum diyeceğim işte. Sen kimsin tuğanım? Ben geçmişine açıp bu şu jaktan saylangan ex-deputat bilem. Aa. Bu jaktan elin hayırlısı. Дамкомыз. Ay. 5-6 жыл. Ошо рұқсат берсеңіз, жолға жақынырақ краска сыртын. Болса ошоны көп пенсиялар көп анан ошо сиздерден 70%-ин берсе биз 30%-ин төлөсөк деп ойлодум да. Көп пенсиялерден Фасад оңдағаны ма? Мейлі? Пенсиялерден акча албайбыз да, көбүнчө өзүм. Мейлі. Так, эме оборона. Естен шықпай тұрып айтып қойын. Бүгін кеш саат 17:00-ден баштап Фрузенскийге гаини қоесыз. Екі бет машиналар тұрады қой. Ошо жерде жашоочулардын машинасын полный алдырасыз. Пробка создают. Бул бир. Ошо жерде Аманат Сити, Абраш, Арбат, Визион и Парк Сити. Бер жагында Парк Сити турат. Ошол машинаны бүт алдырасыз. Макулбу? Чакырып алдырыңыз дагы. Бүгүн жыйында прокурор, начальник УВД, начальник управления ГКМБ келет. Мен ошолорго кайрылам. Ошо жардам берсин. Элдерден сурадык, мынакей Замир Пашевден сурасак, кымбат дейт. Бир паркинг $15,000. Ага биздин каражатыбыз жок, сатып албайбыз. Ошон үчүн машинаны көчөгө коюп атабыз дейт. Ошонун үстүндө иштешибиз керек. Орунбек,
ошо боюнча тиги Аманат Ситини, Абражды, Парк Ситини и Визионду. Арбатты ошол чакырып барып сүйлөшүш керек. Кичине басым түшүп арзандасын дагы ошо пробкаларды жыл машиналар паркингге койсун. Макулбу? Сиз на контроль возьмите. Сиз экөөңүздөр чакырып сүйлөшкүлө, макулбу? Басым түшүрсүн бир аз. Жок дегенде $5000 сатпайбы? $15,000 это очень дорого. Макулбу? Бул жанагы көчө чыгат деген ушулбу? Узгенская көчө мына. Бул экиге бөлүнүп көчөчү. Жолдун аркы бетинде дагы эки көчө, бул жагында дагы. Узгенский канал деген болгон. Аны кийин элдер өздөрү засыпка кылган жана жоң мост салынып, мост салынгандан кийин. И могу жактар уже самозахват болуп кеткен. Орто Жол гана. Жол. Жол бар. Каяка чейин чыгат. Эме и ылдыйкы көчө Монуйба менен кесилишет. Бул көчө менен кетпейди ушу. Биякта баягы 30 соток жер дагы бар да, площадка. Бизге азыр главный ача турган жолубуз кайсы? Түшөк болобуз. Нолдой кеткенде ылдыйга эме бар. Нар жактачы. Ал жерден түшө албайбыз, жауып коюшкан. Так, мону алыш керек экен. Эме Нурсултан. Мону алгыла, макулбу? Бул жерде bir тазалап порядок приводить этиш керек экен. Так. Мо камокты алып койгула. Эмне болгон камок? Сиз дамкомсуз ушул жерде? Дамком гана? Дамком. Я. Алдырбайсызбы, заборду алдырып, могу порядок приводить этпейсиңерби? Бул биз кылбайбыз да келип. Силердин өзүңөрдүн жеке менчигиңерде. Биз шаарды карайбыз, силер жеке менчигиңерди карайбызбы? Могу кичине порядок приводить этип, субботникке чыкпайсыңарбы? Дарактын рұқсат қағаз алып, тұтап кетсеңіз. Сол қағазды әліншілі қорып алып бергенбіз. Сол қалсағылы кесіп тұтайық. Так, бұл детский площадка екен, а? Жаңағы мусорный полигон құрып береміз деп ота қылсын. Первер бассортировщик станция мол жері құрып береміз деділер, да? Так. Молерді дағы бір еме кем, Нұрсултан. Мол жерде бір sıra келіп порядок приводить еткілі, мақұл ба? Олар бүт мына чоң жақта бақтары қалсында қалған полды алып еметкілі. Аллея құрып береміз дештірлер. Гаражын барын алып бүтіп, аллея құрылады деділер, да? Şu жерге бе? Аллея болот деп. Қана көрелічі, көрелічі. Гараждарын барын алдырған. Мол көчеу? Көчеге түшөйлүчү биз. Көчеге түшөйлүчү. Мына домдорден булар өздөрү караш керек деп биз астынан көчө ачыш керек бизде. Жолду карашыбыз керек. Так, ушул Давидович Шерматович жана Тилеке Батыр менен связывающий переулоктор. Кичинекей көчөлөрдө тар. Тарайып кеткен да. булар бар кызыл линияга чыкканбы? Бул эми Союз мезгилиндеги үйлөр. Ал 60-жылдыкта. Бирок тар, ачыш керек аны. Чыккан болсо алдырыш керек. Бир машина бакпайт да. Мына жерде аллея кылабыз деди да. Ушул жер керек экен. Ушул жер керек экен. Булса эң чоң бульвар болот да бул. Арты баштан берки башка чейин. Ооба. Ушул жерде аллея кылып бербейликпи? Жолду чоңойтпойлубу андан? Я. Жолду чоңойтпойлубу? Машинага. Эки полоса кылчу, эки полоса. Оң жакка, сол жакка жүргөндө ортосун зеленка кылса болот. Боргондо Макаренко чыгат да бул. Я. Бул Макаренко эле чыгат да мындайынан. Кана көрөлүчү азыр тетиги такан сас көрөлүчү. Азыр кече айтып атпадыңар белеңер, үй куруп алган асса болот депчи. Бул жерде бир порядок кылыш керек экен. Көчө сужаться этет да азыр. Илгери 90-жылдары мына жерде жол ачык болгон, машина каттоочу. Анан кийин белгисиз себептер менен жабылып кеткен. Здание курулуп калган аягында көчө. Мо Конституция турган жерге сыйкат турак иштеңиз, а? Нурбек Сүйүнбаевич. Нурбек Сүйүнбаевич. Жана Конституция турган жер жеке менчик үй турат го. Ошо кат тураксыз иштеңиз, макулбу? Так, могу жерде действительно парк кылыш керек экен да. Аябай аллея кылып. Сонун чыгат эле аллея. Так, мону Чыгып кетти. Замрек баш карагыла. Тетиги бурстан го дейм, Мына көрдүңүзбү мына? Мына граница. Мына эски линия застройки. Түшүндүңүзбү? Ондай тегиздейсиңер, макулбу? Документтерин карагыла. Адилет,
кадастр архитектор түшүнүңөр, мону документин карагыла. Сен жолду ачайлык. Мына баары чыгып кеткен, көрдүңүзбү? Полностью. Ha. Mo kança çıkıptır? 3,5 metre. Ya. 4 metre çıkıptır bu. Mo arkası hem çıkıp кетип мындай болот. Ал жакта газ багышат Айсмат. Ha. Ал жакта газ багышат. Kas, kana kas. Отурканалар бар. Ay. Bul. Aliyan içinde bul. Алиянын ичинде Ha. зоопарк болуп кетти. Zoopark bulup getirip. Şöyle калтырып зоопарк болуп кеткен. Алия кылтырып калган. Ay. Так, bugün срочно алдыргыла mı anay balдар ay? Срочно алдыргыла. Ава, жолду кеңейтиш керек. Ya. Стоянка кылып койсочу, думда машина көп да. Машина жок, стоянкаларга керек. Парк бар, чоң парк. 5 минут түштө эле парк. Ay. Оода стоянка кылып койсо, машина турат да. Муниципальный стоянка. Kıra, bal ne işi bardakta. Центральный көчө. Ya. Kıram polunu çip ketkenden olurç. Bunu trassa kılıp koysa olur eкен. Bunu narkı köprüge çıksa bulur şu yol. Narkı Abdыкадыровга. Сунуш береді бір шығарып көрбеді. Mo garajlarça. Bulardычы. Демирек Пашевич, бұл жердечи машина кылып, проект кылып туруп жол кылыш керек экен. Карамар бүтүн адамдар чыккан, кара мына. Тектен баштап мына буш турат го, кара. Буштан почти 5 метр чыгыптыр да, көрдүңбү мына? Тетин көрдүңбү мына? Ай, мына көрдүңбү мына? Полностью до конца карагыла, макулбу? До конца. Алейкум. Насаламасызбы? Айымбеканан келди. Ай, азыр. Мына полный чип кеткен, карачы. Центральный жол экен да бул. Я. Илгери могу Майсалиевалар менен параллельный болгон крупный жолдордун бири эле да бул. Ай. Монуева көчө уже. Ай. Нерден Так, мы ваши чыгыптыр, а? Так, значит. казыкка коюшкан могу. Я. Казыкта кагып тосуп коюшкан. Ай. Мы уже Монуева. Монуева, Мектеп, Макарга мектеп. а? Знаю, мына көрдүң мына. Могу Узгенская улантысын мынау жолда. Я. Улантысын мынау жолда. Азыр карайбыз. Значит, балдар, мындай туралы. Так, мону мыйзамдуулугун карагыла. Алабыз жолду. Так. Мону карачы мына. Мода калсын эме. Мына заборун өз жака жылдырсын, түшүндүңбү? Мындай эмесин линиясын сызып бергиле. Документтер, такта бергиле дагы. Тети контейнерге чейин, мына үйдүн бурчуна чейин алсын, макулбу? Карама бардакты бүт. Мына көрдүңбү, мындай стор менен тосуш керек да мына. Ошондо жол ачылат экен. Ооба. Жолду ачпасак болбойт, жолдучу. Жолду ачпасак болбойт. Могу госактысы барбы? Я. Бар госактысы. Эме. Кадастр. Адилет. Молардын госактысы барбы, жокпу? Я. Все, тут сейчас азыр барып карайт. Карап бергиле. Значит, могу жолду Азамат Каныбекович. Мына жол тетиги эмеге чейин. Абдыкадыровага чейин 2 вариант кылыңыз. 2 вариант. Бир вариант жол кылабыз, бир вариант то есть биринчи вариант двухсторонний жол кылабыз, ортосунда сквер. Биякта оң жагына чыгып кеткен домдордун баарын киргизебиз. Мында двухсторонний жол болот. И ортосун эгер размери дал келчү боло турган болсо, ортосун алия кылып коебуз. Макулбу? 2 вариант кылып чыгып бериңиз. Моздайны карагыла, макулбу? Бул текшерип атыш. Биротула унда вынос кылыш керек экен, так ортодо туруп калды. Ооба. Так, моочу. Я. Карайбыз азыр. Мактайбыз. Мо саторга чыгып алып тургул. Бул эмне, мектеппи?
Университет. Ожгон. Все, моğuzda немесін қарақылы. Нар жағы тротуарда тұрау? Я. Нағыра тротуарда тұратын. Тияқтан баштым бар. Мына қаяқтан башталады бұл. Я. Жаңа бізде мектеп бұл. Бұл Ошкун емес, е? Мо заболарын бір Нұрбек Сенбаевич. Нұрбек Сенбаевич. Мына как раз сіздің компетенцияңызға кіреді. Демек Ошкун айтсаңыз, мо заборын оңдап қойсын, мақұл ба? Бұны мектебін біз оңдап бердік, туалеттерін оңдап бердік. Емес оңдап бердік. Қашаларын. Мұнеке. Бұл жердік біраз болса порядок болып қалды бұл жерші. Так да ашып кеттік. Да бар екен, а? Так, моларда бір сәй қарап қойылы, мақұл ба? Шыққам ға? Қарағылы. Мо еме? Ошку, ә? Так, азыр біз мұны үйодан өттік. Кейінгі көше қайсы болады бізде? Навайы болады, ә? Бұяқта жұмыс көп екен. Азыр қайшы көшелі келген өз? Өзгөн көчө. Ошо өзгөн көчөнү срочно проектин жасаш керек экен да. Эме акыл каякта жүрөт? Акыл? Чакылды. Жеңиш. Так. Азыркы жол боюнча, өзгөн көчө боюнча сен балдар менен барып сиз тапшырма берсеңиз, как раз укуска сизге сіздің компетенцияңызға кіреді. Мұна өзген көчөнү мага бір проектін жасағыла, архитектурамен. Сіз өзіңізде дағы бар даймыларчы. Барып қарап, танышып тұрып жасаш керек. Так, мұна забор чып кеттір, әме. Орынбек, мұны алдырғылы нар жаққа түшіндің бі? Тәға шейін визион екен. Алдырғылы мұны нар жаққа кірсін. Түшініңіз бі? Бүгін бүтіріп маға видео отчет таштайыз. Алып нар жаққа жылдырсын. Мұна біздің жерді. Біздің жері все. Муниципалдың жерді санап квадрат арендаға отырғызып қой. Түшінің бі? Қанша жылдан бері құрып атады? 4 жыл болып кетші, Долгострой уже. Все, Долгострой болса жақшы болып тұр. Бізге де жақшы болып, Долгострой болып тұра берсін. Демек отырғызып қой. Арендаға отырғызып қой. Моғым не олғаны? Еш қана. Мұяға. Бұлар да шығып тұра. Ушунда бір госактысын қарап қойғылачы. Ооба. Госактысы бар мı? Госактысы бар. Я. Мен түшіндім. Қара. Асфис талбада мұндай ош кереглеу деймін да? Ооба. Так, қарап бергіле дағы еме чеп кетсе решеткасын жылдырсын. Біздің жерге тейбесін. Мақұл бұ? Муниципалитеттің жеріне тейбесін. Ооба. Мына біздің жерде отырса керек, Дастан. Бұлар бардығы біздің жерде. Анткені көрдің мұны ана? Освещение салып атырады қонар жақта. Қарап көргілі. Еме ол отырған болса, арендан бізге төлеш керек. Бұларча. Бұлар бардығы бізге төлеш керек. Аренданыча. Мэрияға. Ава, біздің жерде болса, бізге төлеш керек. Ең тура. Так, моуча. Я. Жолды ұрдағамыз. Оны кергіздірем. Так, моғын оңдосын қарачық кейпіні. Қачанға тартады? Ақа жылдырып Я. Бұны астыға теміне. Арқарақ жылдырды, алды бәлі. Остановка олу бияқа? Ауа. Мұнан жерделі, бұны бұяқа жылдырдық. Ауа. Бұнда келіп, карманчик болады. Все болды. Так, моуча. Все предписание берген. Мына вальчиктерді қолыны бұзып кеткенбіз. Ауа. Вальчиктер мына бір жұман ішінде шығап, сонда жаққа келетін алдымыз. Ауа. Азыр мұна қарачы, қадамда шыққанша шыққан, әме? Замек Башевич. Ошо жерге чейин. Я. 3 метр бі?
толкун көрдүңөр а? Азамат. Карап, кадастр. Карап тактап бергиле дагы, алсың, татып ачайлы. Так, дальше так кеттик беми? Ошондо ал Абдыкадырова менен кесилишип атат, а? Я. Кадырова жактамын. Мына храман оңдоо деш керек да фасадынчы. Мону фасадын оңдоо дебейликпи, балдар? Я. Кимге айтсак болот муну? Я, фасадын оңдош керек да. Глобус болот экен. Уже ремонтту башташты ичинде. А, да? Мына глобус түшөт экен. Ну отлично тогда. Отлично, отлично. Авайлап өтөлү балдар-ай, авайлап. Домдордун алдына кирбей эле коелучу. Домдор өздөрү караш керек да. Мына көчөгө түшүп туруп эле. Ооба. Домдорду өздөрү карасын, домком бар, алар жеке менчикте бардыгычы. Мына караш керек бир өздөрү карабайт. Ак буран боюнда. Моларды кандай кылыш керек эми? Я. Олар кичине бир порядок привод этпейлиби? Эме. Ханыбек Каримович, моларды көзөмөлгө алыңыз. Акылуу бир порядок привод этип. Баш жок да. Так, моларды алдыргыла мына комоктордучу, прилавкаларды. Ханыбек Каримович. Моларды алдыргыла. Так, моларды кичине порядок кылып назарак тартсын, түшүнүңүзбү? Наржак тартсын булардын бардыгын. Булар базар көчкөндө бир түрлүү көчөт дем, а? Бер вообще бардак ичи, а? Ошол жерден баштайбыз. Так, бул жер эми пока туруп турсун, туурабы? Булар эртең базар көчкөндө полный көчөт да. Буларга пока тийбей тургула, а? Бер ичи полный бардак, а? Мой ичи полный бардак, кара. Мага карасаң кейпин. Маған кара мына. Вообще ужас. Жеке менчикте бардык, а? Барды жеке. Жок, берки шоколад базар биздики, муниципаль. Жанагы. 40 соттук, а? Жанагы алам деп жүргөн ушу жерде. Бирөө алам деп бербеш керек. Бир квадрат жер бербейбиз. Ни одного квадрата. Лучше турсун, пайдаланбасак делечи. Кийинкилер иштетет. Азыр 1 квадрат жер быйыл 10 000 сом болсо, 3 жылдан кийин 100 000 сом болот. 1 квадрат жер. Лучше мамлекетте, муниципалитетте тура берсин. Ашык дүйнө баш чарбайт. Өзүдө турсун баланста. Өзгөн көчөнү лучше эмеге бербейликпи? УГДга. Же червоный проект через УКС болот да? Жоксо, өздөрү деле проект кыла берет. Өзү проект кылып УГД. Жеке. УГД. Жанагы өзгөн көчөнү. Ошону өзүңүз карабайсызбы? А? Ооба. Бир эки, мен архитектор менен чогуу иштегеле бир 2-3 вариант кылгылачы кандай болот? Это слишком уят ошо жерчи. Бардак, өтө бардак. Тротуар жок, лоток жок, бак. Азырчы үйлөр жылса, жанагы скверди бир аз тарайтсак, сонун жол чыгып түшөт. Как разделяющий болуп. Ооба. Өтө шикарный түшөт, өтө жолчу. Ошону өзүңүз на контроль возьмите. Булар да көчөт да бурса, а? Булар көчөт, молар көчөт. Молар кичине жылдырыш керек, кара. Эй. Ар жакта тосулган. Бер жактан Ар жакта тосулган. Бузунун жери? Жери өз негизи госак чыгарып алган да. Жö, мен түшүндүм. Бул биз мэрия сотко берсе болобу? ОМС сотко берсе болобу? болот.
Болобу? Бардық жерде мэрия контролдоса болот. Кызы болсо любой. Болобу? УМС же земинспекция бере алат. Все, да, бергіле, сотқа бергіле. Я. УМС же земинспекция. Так, мочо. Я. Буларды чыккандан иретте келтиргенбиз. Мерден мусор эле Я. тазалатабыз. Бет кенен эле экен га. Булар кирген. Я. Строениесине документ жок дейм. Таж Махалдын жанын көрөбүз деди да, жетейин. Ошака барабыз азыр, Шокеттен да. Арсы эмеге мектепке чейин барабыз. Ооба, мектепке чейин барабыз. Все, биз түшүндүк. Бул жерде эметебиз. Ким? Караштырып беребиз, ооба. Мынандай кылабызбыз. Бордюр. Полностью мрамор кылабыз. Ооба, мрамор кылабыз. Мына карап, все дешевка. Кечеге келген чыккан жерибиз могу жер, а? Кандай сабак, жакшысызбы? Кандай жакшыларбы? Ассаламу алейкум, кандай жакшыларбы? Сиз жакшы жүрдүңүз? Кандай саты жакшысызбы? Savalim vardı. Aytыңыз. Yani biz mektepte teknikçi bolup işlerimiz, aylıgımız az. 1200. Kimge Мына эмне жазам? Министерство чечет. Министерствонун маселеси. tutar veriler, 1200'e yol gider bir kılarlar. Саламатсызбы? Так, рахмат. Так, значит. Ой, кандайсыз? Жаныбек эке молодец да. Сабирбек Байшиш, мына буштан баштап, мына үйдүн столунан баштап ачабыз. Түшүндүңүз да? Эки бетин тең. Я. Ооба, домго чейин, бuyog'ini домго чейин, бул жагын домго чейин тазалайсың. Колдо берип койсо болот. Колун өзү жазып чыктым, барды чыктым. Өзү жазса, жырласа силерге поддержка. Так. Ошондо мына кашаны алабыз, а? Домго чейин алынат. Так. Ооба, могу камок алынат. Моголар кала берсин, да? Могу кала берсин. Тетиги эмелерди, гараждарды алдырып койгула. Агрозенесин алдырып койсойчу. Агрозенесин алдырып коелу, ооба. Так, бүгүн таштагыла балдар да. Каттуура иштеп. Так, могу жерди карагыла. Так, могу кашаларчы. Алгыла, каста алынсын. Так, могу кашаларды алгыла. Иштерин тазалап. Ооба, эме бакты кел. Могу алынгандан кийин тротуарды эме кылыңыз. Баштаңыз, балдар биргеданы таштаңыз да баштап эмете берсин, макулбу? Баштай берсин. Бир тарабына коюп жемиш биширмекчи. Ооба. Бул жерге коюп турат. Так, көрдүңүзбү? Мынабы буяктан баштап чыккан. Так, Нурбек Сүйүнбаевич. Бул сизде мынаны алынат, мына сиздин эмеңизге кирет, а? Сибатпы? Все, уже биздик. Я. Мариф болуп калды. Ооба. Мына могон кара, вообще дуор тосуп алыптыр мынакей. Мына полный алдырыш. Ооба. Мына кара, тротуар жок. Тротуардын үстүнө куруп алганда, Нурбек Байыч, көрдүңүзбү? Мына кара, же машина батпайт. Полный алдыртабыз мына. Başta moyaka çeyinde gördünüz mü buna? Kança eken? 3 metre beken, 3 metre aldırasınlar. Makul bu? Azamat Bayşuç. Oy, Azamat Kanıbeküç. Düşündünüz de? Şey alıp ketmese erten ekskavatorda alıp gelip talkalap yüktep salabız. Alsın. Sotqa berdik уже. Ümit için bu jitellerin yerini al buladı. Bunlar kayaka varad, 1000 kişi. Так, мына забор алынат. Саламатсызбы? Машина турган жер тротуар. Ооба, машина турган тротуар болот. Ооба. Жолдуз көп кабаттуу үйдүн столунан ала турган болгон. Ооба. Мына көрдүңүзбү? Эме Азамат Каныбеков. Мынакей. Мына. Көрдүңүзбү? Мондан баштап до конца чыгыш керек. Баардыгы мурда Союз мезгилинде мыйзам чегинде курулган. Кейін уже кыргызский вариант болуп кеткен да. Кыта моолор алынсын, моолорду алгыла. Ишиңиз абдан көбөйдү сизденчи. Техника калгандары. Рабочий сила өзүндө бар. Техника беребиз. Так. Замирек Пашич, түшүндүңүз да сиз, а? Сизде абдан жумуш көбөйдү. Так, могу контейнер алгыла. Ошондо бизде тротуар мо чеке менен келет да, туурабы? Могул жерден частный жер, шуну ham чечип берсең, эле Азамат. Я. Кайсы жер частный жер? Частный болуп кеткен да, отурган агроземье.
Болуп кеткен бизде жөнөкөй шакталып кеткен. Так, bu yerge elden emesi de bu площадкасы турабы? Так, мой тактагала, умайсыз. Кадастр, Адилет. Буя такта бериңиздер, а? Тактап жеке менчик болуп отурган болсо, сотко бергиле. Кайтып мэрияга өтсүн. Bu ел каяка барат buncha ел? Кара, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дом экен, 9, 10 дом экен. Почти 10 домдо 50ден квартира болсо 500 квартирабы? 500 квартира болсо 500 квартирада 5тен киши жаса 2,5 миң киши. Каяка барат ал? 3000 адам бар да. Каяка барат элчи? Значит, биз тротуар ушул жерге токтойт экенбиз. Түшүндүк да? Ушул жерге тупик болот экен. Всё, мен түшүндүм. Так, дальше менен көрсөтөсүз. Жанагыдан көрсөтөсүз да? Жүрүң. Жакын жерден көрүп көрдүм. Так, жанагы үй мынау да, базар. Я. Мындай кылып туруп. Бул жерден да баягы частныйга берилип кетип, Тимур полвонгачы. Убактылуу бул жерден үй салам деп токтоп койгон. Бул жерден ачып кетишибиз керек да. Бул ошондо наркы эмеге чыгат да? Бишевойго. Бишо, Карасуске чыгабы? Ооба, Карасуске чыгат. Так. Мурда жол менен келет. Жана элдер суранган жер ушул да? Азыр бул жол менен келип туруп эле. Жол чыгыш керек болчу да? Мындайна пол түшүп жол. Полго веч пол тосуп алышкан. Я. Веч пол тосуп алышкан. Азыр мындайнан нас көз чыкса, Так, эме газка. Эмне болгон жер могул жер? Бул жерге кызыл китеп алып, уруксат документтерин алып, бардык архитектор уруксат документтер үйгө, көп кабаттуу үйгө, 10 кабат үйгө уруксат алган. Так, территориясы кайерге чейин? Территориясын тактайбыз, азыр ичине кирип барабыз. Бул жерде жол бар, бирок территориясы жок жакта, онун закрытый турат го, ошол жак. Жол барбы? Бул жерден жол бар. Всё, эме архитектор карап бериңиздер, жол болсо ачайлык. Прям сөөйнү бүгүн тактап бергиле. Бүгүн тактап, эми боло турганбыз, эсин тапкыла дагы мына жол өзүнүн территориясын тоссун. Документ госакция барбы? Всё, госакция болсо алсын дагы мына жолду ачайлы. Макулбу? Болду го дейм, а? Убакта болуп калды. Урматтуу жетекчилер, бүгүнкү рейтибиз ушу менен бүттү. Чоң рахмат. Азыркы коюлган тапшырмалар боюнча бардык службалар өзүңөрдүн направленияда иштегиле. Основной сиздин жумуш. Замир Акбаевич, сиздин жумуш, архитектор, УГД, так, и ОМС. Катуураак көзөмөлгө алгыла, катуураак. Так, өзгөн көчө боюнча, жеке сен өзүң контролго ал. 2-3 дня срок, 1-2 вариант кылып бериңиз, ошо наракат жолго доказа чыкканы макулбу? Так, Нурбек Симбай, сизге 2 тапшырма берилди. Биринчи жанагы кольчество боюнча ошону ачтырасыз. Дагы кайсы тапшырманы бердим? Мектепте, ушуну өзүңүз көзөмөлгө аласыз. Калган маселе архитектор сиздики и кадастр силердики. Макулбу? Катуураак көзөмөлгө алгыла жигиттер. Так, Орунбек, мону архитектор менен кадастр менен тактагыла. Мону ачып, жолду ачып коелу. Тетиги Чимберди Төлөнов макул болду. Мен жолду ачамын, эметип коебуз деди. Жолду ачып толтуруп, жолду ачып коелук. Түшүндүңөрбү? Так, давайте анда бүгүнкү ушу менен эме бүттү. Рейтибиз бүттү. Жуунуп таранып жумушка. Ажеке, бир бата бериңиз. Өрек ораз айында жасалыштарды эл үчүн болсун, ийгиликтүү боло аман. Амин.